Kiye bugufi mu mutima wanjye Profete General Marie ngiye kukwereka video y'umuhutu umaze kwica abatutsi benshi mu Burundi 2015 na vaya 2015 na nuba cica ngiye kuguha video hano ari kwigamba n'ubwa mbere numvise navuma umuntu kumbabaze TV gatatu havumana nyakuvumana iyo umuntu akwiye gupfa n'umugome ngiye kukureka wumve video numara kuyumva jewe tubandanye imbere sawa twende ba asohora hari umuntu yitwa Kenny Claude Nduwimana amaze igihe kitari gito asohora amajambo eka agakora n'ibiganiro acyoza ubwoko bw'abatutsi. Uwo Kenny Claude Nduwimana avuga ko ari umesha makuru mu majambo yiwe agereranya abatutsi n'imbwa, akavuga ko abahutu ari bo bonyene baremwe n'Imana, eka akanongera ko abatutsi bategerezwa kwirukanwa mu gihugu cy'u Burundi kubera atari abarundi. Ibyo byose akabishikiriza ku mbuga ngurukana bumenyi kandi akavyemanga ukuri kwamye. Inkuru na Frankaze. Amajambo ya Kenny Claude Nduwimana yose afitaniye isano imwe ko abatutsi ari babi ataco bitayeho atari kumara abahutu, aba nabo bakaba ari bo bantu bonyene bahezagiwe mu ciza. Niyo sigura atanga mu gutandukanya abo yashize muri ubwo bwoko bubiri. Abahutu n'abantu bafite umwete wo gukora, bakagira ubwenge bwinshi, iyo bigishijwe bakagira n'ubumenyi bwinshi, kandi bagakunda n'iterambere. Iyo baronse amafaranga bihutira kubaka amazu meza, bakubaka amahoteli, amahinguriro n'ibindi byinshi bibateza imbere. Utibagiye kwambara no kugendera mu miduga izimvye ngo kuko abahutu baremwe. Abatutsi nabo n'abantu b'abanebwe bakunda kujya bicaye, bagakunda cyane inzoga gusumba ibindi byose. Ntibabwire kubaka amazu meza nk'abandi, ntibabwire gukora ibikorwa byo kwiteza imbere, bashaka akazi ko mu biro, ntibashaka kuruha, bikundira utwo birira gusa. Iyo rero babibuze, aho n'umuntu arapfa kuko ubuzima buba buhagaze, kandi kuri bo batari ko barajya ibya gusa, bahitamo guta ubuntu n'ibanga mpaka n'amaraso bakayasesa. Kenny Claude Nduwimana ageraho aburira abahutu ko batogenderanira n'abatutsi ngo kuko atakindi barota atari ukubamara. Anabitiranya n'imbwa ngo zibeshejweho n'amaraso, avuga ko arico gituma abatutsi batagwira. Bibiliya ubwayo ivuga ngo ntimukifadikanye nawe mudasangiye ukwizera. Abo nta kwizera dusangiye. Uno munsi nibo batubwira Imana, ariko nibo badukereye muri kahise, nibo batugize ico tuno munsi. Ninde muhutu no munsi babayeho nkuko tubayeho no munsi? Iyo atababo uno munsi we wahuri wadakutaba waraharenze. Ariko mama we bamwe muhimvye, Imana yavuze nguriya mukobwa no kubera uronse akazi keza, mbe wotwara umuhutu kazi ntiyobegwa, mbe umuhutu kazi ntiyarimwe n'Imana. Mbe murazi ko abahutu ari bwo bwoko bw'Imana bwa vure, abatutsi n'ibinyendaro. Ariko nubwo batwica ntibagwira. Uribaza impamvu abatutsi batagwira kandi baduseseye amaraso baratwishe n'ubu bakitwica? Imbwa ntizigwira kandi zitaribwa. Muzi impamvu imbwa zitagwira? Kubera zijya amaraso. N'abatutsi nabo ntibashaka kugwira kubera ko basheshe amaraso menshi n'ubu bakiyasesa. Ariko mugaca mugaruka abo bantu nyine mukabagira abagenzi. Akamaramaza warabonye nk'ija kurongora imbwa. Uretse kuburira abo yitirira abahutu bose, aravugana cyane cyane agatongwasa. Aho hari igihe c'amatora aho abatari bake bavuga ko uwarongoye umugambwe CNL ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Awasa we mva mu mutwe urakwije canke nakaboregwe, uri kwa kavumo, uri kwa karogi. Ivyo bintu waremwe abatutsi bagomba guhenda, ukibagira niyo wavuye Agwasa n'ibiki. None Gagwasa karaje zingani abantu badashikana n'ibice 8 kwijana, aba ari bo baguhenda. Wankane nabo muvukana bakunyegeje bakugaburiye, umutuza guhende akumarire kwabawe yongera garuke kandi igiti ntikure mu jisho kabiri Gwasa. Amajambo asana ya nyuma uyo Kenny Claude Nduwimana aheruka gushikiriza yigize umuhinga waha abantu b'ubwoko bw'abatutsi baje bava, ngo imbere yo gushika mu Burundi bakaba baciye mu mihingo myinshi, bagiye barirukanwa kubera kabi kabo, ariko intumbero ikaba ari yo kwerekana ko atari abarundi nk'abandi.
burya rero aba bagabo b'abatutsi bafite umubano mubi aho bagira ntibahamara kabiri babana nabi n'abandi bagaca birukana ati mutuvire mu gihugu. Mbego Kenny Claude Nduwimana yoba yitwaza iki kugira ngo yamashikiriza amajambo y'urwango nkayo ataco yinona? Ico kibazo kibazwa n'abatari bake inyuma yaho umukenyezi Kamikazi Karegwa Gloriose akoresheje rimwe gusa rudende amajambo mabi acafuza abahutu. Aho yariko yishura mugenzi we bakorana avuga abakenyezi bari mu idefire. Ndavyo nawe nyabigesera agore bintwari ntwari baje bahutukaze bari batonze imirongo amenga n'inkware ku mudogo urabuze ivyumba. Urabuze ivyo kangisha je ntavyo nabonye. Yaminukuri n'ibindi barurungitse je ntavyo nabonye rero. Uwo Kamikazi Karegwa Gloriose mu nyuma yahavuye afatwa arafungwa yitwariwe n'abakenyezi bo mwishira hamwe intwari yavuze mu majambo yiwe. Yasabiye umunyororo w'imyaka 3 no gutanga ihadabu y'amafaranga y'amarundi imiliyoni 610. Yariyemereye ko amajambo yakoresheje ari mabi cyane anabisabira n'ikigongwe. Ico nsaba nkuko nari namye ndabivuga kuva ngifatwa narabasabye ikigongwe kenshi gashoboka baranambwira bati twe turi benshi dushobora gutanga ikigongwe ngaha anye turi abantu benshi cyane tuzotanga ikigongwe mw'idoni. Rero nkuko nabonye narabavyeyi murubatse murafise abana najewe ndubatse ndafise abana bato bukuru na butoyi n'abana bato cyane nasaba ikigongwe cyane bimwe bishimitse aba badamu baba pasoni b'intwari ngasaba ikigongwe cyane sentare ndetse ngasaba ikigongwe umurundi wese n'umurundi kazi ajya amajambo yoba yarababaje muzaba mukoze uzabubaye butungane. Ariko rero naho yasavye ico kigongwe yaba abo bakenyezi bamwitwariye yaba sentare naco bamugiriye. Umuntu afatiye kuri ako karorero ka Kamikazi Karegwa Gloriose yanyereye rimwe gusa umuntu aribaza koko igituma uwo Kenny Claude Nduwimana yagize gutyoza ubwoko bw'abatutsi umugenzo. Na cyane ko atinyegeza kuko mu biganiro vyiwe yama yivuga n'ingene urushaka kumwumviriza yobikora. Kenny Claude Nduwimana nakunda kuyagira ushobora kunkurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi ku murongo wa WhatsApp ku mirongo canke ukanyandikira kuri mail canke ukankurikirana kuri chaîne ya YouTube ukandikamo. Uruganda rwa televiziyo Renaissance rwakoze amatohoza rusanga uwo Kenny Claude Nduwimana yararonkejwe ikarata yemeza ko ari umumenyesha makuru. Iyo karata akaba yihawe n'ikigo Sense kijeje gucungera ibinyamakuru. Ikimenyamenya kindi nuko aja mu bikorwa vyagenewe abamenyesha makuru. Nko mu ndwi iheze aho yari mu kiganiro urongoye umugwi Severe ujeje ukuri no kunywanisha abarundi yahaye abamenyesha makuru mu ntara ya Gitega. Ndayicariye Pierre Claver akaba yishuye ku kibazo cy'uwo Kenny Claude Nduwimana abanje kumuvuga izina anavuga ko akorera ikinyamakuru citwa Izuba. Ubuse umututsi uturanye n'uyu Kenny Claude adahunze ubu ntari kuri liste y'abazicwa. Niba umuntu afata decision yo guca abatutsi mu gihugu cy'u Burundi yarize primaire akiga secondaire akiga kaminuza akaba ari mu itangazamakuru, niba itangazamakuru ry'u Burundi ritakamagana uyu muntu, niba uyu muntu inzego z'ubuyobozi muri politike ba Faustin Ndikumana bagaburira ikintu batakamagana uyu muntu agacingirwa ikibaba agasasibwa indavra agahabwa icyubahiro akicarana n'abaministiri akajya mu ikoraniro ry'itangazamakuru akaba afite umurimo n'ubutumwa ari gutanga mu Barundi ari kubiba ibintu nk'ibi by'amacakubiri bose bagacece. Uyu muntu niba atari umusazi, uyu muntu atumwa nande ashyigikiwe nande? Uyu ni intera hamwe y'umuhutu b'i Burundi. Uyu niwe murundi mubi w'umuhutu wicisha imbunda akicisha umuhora akicisha igisa akicisha buri kimwe cyose kandi akica akayoya kugeza ku mutama n'umutamakazi. Uyu ni umugome, uyu ni shitani, uyu ni umugome, ubu ni ubugesera, uyu ni dayimoni, ukuntu kuzimu.
ni ukuvuga uyu muntu niba CNDD-FDD imugiriye ibanga ikamugirira ibanga, mureke hano tumuvume, tumwamagane, tumuvugirize induru. Uyu ni dayimoni iri kugenda n'amaguru. Satani uvuye he ngo mvuye mu isi kuyizerera no kuyitambagiramo? Uyu ni umudayimoni uri kugenda ku butaka bw'u Burundi, ku butaka bw'isezerano, kuri gakondo, mu gihugu Imana yasezeraniye Aburahamu na Isake na Yakobo. Niyo mpamvu CNDD-FDD murakemangwa. Abarozi mwarabatwitse tubibona. Nyuma yo gutwika abarozi, uyu mugore mumuha ubutabera, arakatirwa mu muca n'amahera menshi kuko ari umututsi wacyoje abahutu. Hamasuyura leta mbyeyi, leta nkozi, nicyo kivugo. Imana twayishize imbere, musenga Imana cyangwa musenga Bayali. Uyu muntu ko ari mu Burundi, ku butaka bw'u Burundi, imiryango mpuzamahanga iharanira agateka kazina muntu, mwabonye umuminisitiri umwe akoresha televiziyo y'Ikisasa aravuga ngo kurongora umututsi ngo ni ukwikoraho, ifoferitasiyo ku mututsi, ariko avuga mu Rwanda, avuga abanyarwanda, abatutsikazi bo mu Rwanda. Imiryango mpuzamahanga isi yose irahaguruka. Uyu muhutu cyakora reka hano noneho nicare, ntacyo ngewe Profete Marite uyu muntu nge muhagurukire basi, ntacyo ntabizira setu homboka cyambo cya mukongomani tuduge. Uyu mugabo ni shitani tugiye kurwanya. We turakurwanya nk'urwanya dayimoni, tukurwanye nk'urwanya shitani, tukurwanye nk'urwanya inzoka, kuko wowe uri umukozi wa se kibi, nabukorera n'abagushyigikiye n'abo mukorana. Hano uyu mugoroba ndi mu butayu, hagurukijwe no kuguhiga na ideoloji yawe, n'abo mukorana, n'abo mufatanya, n'abo muri kumwe. Imana iguce. Bibiliya ngo nzagutsemba nk'uko umwanda uva mu gisusu. Ushaka kuturimbura ukatwica, ushaka kurimbura igihugu, ushaka kurimbura ubwoko bw'Imana, ngo barutwa n'imbwa. Ntabwo numvise neza ngo ni ibinyendaro, ngo abahutu ngo nibwo bwoko bwabyawe n'Imana, cyangwa ntukomeye ntunakwisha. Wowe wabyawe n'iki sera? Ukomoka wowe urinde. Cyakora iyi ni Imbabazi TV gatatu dukurikiye, kandi subscribe, like na comment, idonido twigiye sawa. Ibara iri ni ibara ribaye i Burundi, uwikoreye ibihunda rumva, ariko uwikoreye urupfu ntiyumva. Hano hari umugore mwumvisemo yazanye ingengabitekerezo, aracyoza abahutukazi, bahise bamufata byihutirwa, baranamukubita intahe mu gahanga, baramufunga, bamukatira imyaka 3, bamuca n'amahera menshi y'amarundi, asaba n'ikigongwe barakimwima, kandi ni icyaha yari akoze rimwe. Mugabo hano uyu Claude Kenny imyaka maze ashishikariza abahutu ko kwica abatutsi, akangurira urwango hagati y'abahutu n'abatutsi. Ni umumenyesha makuru leta izi, baha ibyangombwa, uganira n'abaminisitiri, uganira n'abantu b'indongozi bakomeye muri CNDD-FDD. Hariya niba koko jeca ntahura igituma mushyigikira umuntu witwa FDLR, mugakorana nawe mukabana nawe, ubu se umurundi ufite ubwenge, niba hari umuntu uvuga ko ngo abatutsi ari ibinyendaro, ngo batakomoka ku Mana, hagiga abahutu nibo baziranenge, nibo bava ku Mana. Buriya Evariste Ndayishimiye niwe mugororotsi, niwe muntu wemewe, Reveriyani niwe muntu wemewe. Ubwoko bw'abahutu nibwo bwaremwe n'Imana, ubw'abatutsi ni ibinyendaro. Hadi Imana yaremye abantu bangana, turaryambaye akabarundi. Jewe ibi bintu byambabaje mu mutima wanje, kandi byanteye agahinda. None umuntu nk'uyu Imana imuranduye,
hajya ugiye kumbwira ngo Imana ikoze icyaha. Uyu nguyu ni umurozi kuruta uriya utanga ubugaburano. Uyu ni umwicanyi kuruta urya uri muri documentation ukoresha ubuhiri n'inkoho. Uyu ni umwicanyi koko. Inshuti ze sinzi uko zimeze, umugore we n'abana be sinzi ideology abaha, ariko ahantu akorera yararisibye. Uyu muntu ni satani igenda n'amaguru mu Burundi. Uyu muntu simpamya ko ari umuntu wambaye inyama n'amaraso, ni dayimoni kuzimu kwahagurukiye Burundi. Arafise amagambo mabi n'abanebwe. Urafata umuntu Imana yaremye ukamugereranya n'imbwa. N'imbwa, Batutsi n'imbwa, ntibakora, ntibatera imbere, ni abasinzi, ni abasambanyi. Doke ahubwo bafite ibyaha biruta ibyo shitani afite. Niba mwamukurikiye umugabo, je sinjya mukurikira, ariko afite ubugome buruta ubwo satani afite. Ndetse afite n'ibyaha, oya naba mvuze cyane, afite ibyaha, ni umukozi wa shitani w'umwishyikira. Shitani iramuruta, ariko yishyikira kwa shitani agahabwa amabwiriza, kuko ibintu biba. None namwe mutubwire muri comment. Iyi ni Imbabazi TV gatatu geni General Prophete Marie. Kweri niba afite ikarita y'itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi, akaba yemewe n'amategeko y'u Burundi, akaba akorera ku gataka k'u Burundi, we agahamagara minisitiri mukaganira, ubwo muganiri, ubwo muvugani. Jewe Prophete General Marie, ntabwo wowe twakicara. Kenny Claude uyu ni umwicanyi w'uyu munsi n'ejo hazaza, kuko izi video je sinkwiye niyi kuyizana, ariko niba hari usenga hakaba hari umunyepolitiki. Ubushije nabonye mu Burundi batwika abarozi, barabikeka barabatwika barabaturira. Iyo video nayishyizeho imaraho umunsi umwe, YouTube irampana tuyikuraho, ariko iyo video benshi barayibonye. Kubera iki uyu nguyu nta umuturira? Kuki uyu nguyu nta butabera? Kuki uyu nguyu adafungwa? Kuki uyu nguyu adakubitwa intahe mu gahanga? Kuki uyu nguyu ibintu byiwe biri sokere, bikingiwe ikibaba, bihawe umutekano? Uyu ni umwicanyi ubyemera ubyemanga, ni umugome. S'il vous plaît, eske n'abasenga nta mwanzurora? Tubari ko leta yagukingiye ikibaba n'abandi bantu muziranye. Hari abantu b'abanyembaraga, nanjye mbamo. Niba leta inani barozi bakananirwa, satani we uri kumukorera ntacyo yagutwara. Ariko se n'abasenga barananiwe. Uyu muntu ntakwiye kuba ku butaka bw'isezerano. Uyu muntu hagomba kujabuka, kandi n'abana be baragowe, n'umugore waragowe, n'ikinyamakuru cye kiragowe. Uyakwiye kujya kuba mu ishyamba, ntakwiye kuba mu gihugu. Koko bw'Imana, Imana yaremye igatoranya ikabaha umugisha. Ni imbwa wowe uri iki? Subu ari wowe nabimbwa niyihera? Ni wowe n'abatutsi. Ubu se kandi nagira umuntu wivanga mw'ibi bintu. Harimo abantu baza kumbwira ngo uratambikiriye, b'abahutu bamushyigikiye cyangwa bakorana nawe. Rwose ndagusabye, excuse me, pardonne moi, murantunga. Ibi tutabyiyamirije nk'abakristo twaziyamiriza iki? Shigaje kwiyamiriza umuntu witwa Rutanga, umupfumu ku Karubanda mu Rwanda witwa Rutanga. Harimo abamuzi. Nigeze mbona uwitwa Sarongo, hari ikiganiro namukozeho barakiza abantu. Navuga Imana yamishura witwa Sarongo mu Rwanda, umupfumu wazamuwe n'itangazamakuru ukora ku Karubanda. Nta satani ibaho ngiremo isoko mujyana inzoka mukicarana ku meza mukajyana mu isoko guhaha. Jamais. Rero ndababwira inti uyu witwa Sarongo agiye gufungwa. Ndabihanura abantu barase. Agiye gufungwa, muciye mu ntara zose mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Uyabaye igicibwa witwa Sarongo. Ubu nabonye undi witwa ngo Rutanga, none no mu Burundi hadutse undi ngo ugwanya abatutsi.
urwanya abatutsi, abatutsi ni satani, urwanya abatutsi, uwo muhamagaro intumwa ya shitani, intumwa y'abadebe. Ubu rero ni ukuguhangara, yenda abantu baragutinye ko kuri muri CNDD-FDD, abandi banga kwiteranya koko. Kweri mu Burundi mugashyigikira umuntu nk'uyu, mwarangiza mukavuga ngo Imana ni nimero ya mbere, ngo Bibiliya muyishyize imbere. Tudahendanye, iyi Mana mwaba musenga, tababwira gucyaha abantu nk'abo, mudakura mu mitwe no mu mitima abantu nk'abo. Muyisenga muhumirije, muyisenga mubona, muyisenga mu mwiza. Misiyo y'Imana mufite n'igihe mwabadede, niba mutatubeshye. Nta muhutu uzajya mu ijuru, nta n'umututsi uzajya mu ijuru. Ariko ubwoko abazungu barabuzanye, hariho ubwoko bw'abatutsi n'ubw'abatwa abazungu bazanye, babishyira muri za karangamuntu, birigishwa, barabikorera ubukangurambaga, abantu barabimenya. Ariko twe umugabane turi kubaka, igihugu turi kubaka ni igihugu cy'umunyarwanda n'umunyarwandakazi, ni igihugu cy'umurundi n'umurundikazi. Setu ibyo bindi abandi babitse mu mitima yabo muzapfa, Imana izabakubita. Bindi mubitse mu bwonko bwanyu kugira ngo mugirire n'aba abantu mwitwaje amazuru, abandi bitwaje intoki, abandi bitwaje uburebure, abandi bitwaje ubugufi, abandi bitwaje abavuga igikiga. Ibyo bintu byose nta bwami bw'Imana muzabona, ariko no mu isi muzapfa muyerera nka gahi. Kuko njye narafashwe ku musaga bakajya bambwira ngo intoki uri umututsi, umugabo ngo amazuru ngo uri umuhutu. N'ubu njya mbona bambwira ngo none ngo ko tuzi ko ngo papa wawe, koko nta papa ngere ko arabamuzi, ngo ko papa watuzi ko aramututsi, ngo amazuru wayakuye. Ibintu mumbaza mujye mumenya ko genda umuhanuzi, ndi General Prophète Martin, kandi ndi umukirisitu. Nta gisubizo cyabyo ufite, ndi umunyarwanda w'umukristo. Rero umuntu utinyuka akajya mu mvugo nyandagazi nk'izi, mbwirwaruhame nk'izi, agasebya abatutsi, akandagaza abatutsi, akicamo umureba, akarimburamo umureba, imbaga y'abantu akayoreka mureba, agapfobya ngo abatutsi ni bake, ngo abahutu ni benshi. Mu maziki ko muri benshi. FDNB ntihereye muri Kongo, mu maziki. Igitoro nticyabuze, mu maziki. Mahira mva makungu ntiyabuze, mu maziki. Ariko numvise neva ngo muhinga amavoka menshi n'ibicera, Imana imbabarire nacumura ifashe. Imana ntawe itakoresha ngo mu batutsi habamo beza, mu batutsi habamo babi, mu bahutu habamo beza, mu bahutu habamo babi. Ariko ibi bintu byakavuza umuntu uri muri opposition, uri hanze y'igihugu. Ariko niba uyu muntu ari umutangazamakuru, akaba afite itangazamakuru rizwi, rifite views, rifite subscribe, abantu bakamujya inyuma bakamukomera amashyi, igihugu kikamubwira kiti tera imbere nk'umuzinga, turagushyigikiye. Ni nayo mpamvu muzumva harimo abahutu bavuga ngo aho kugira ngo igihugu ngo bagitange ngo bazapfa bashire. Muzashira nyine, muzashira kwe, kandi mwitegure kuko mugomba gupfa. Bundi mwakabaye muvuga muti aho kudutandukanya n'agakiza, icyo cyo wantandukanya n'Imana nzapfa. Mugiye gupfira Uburundi, hama Yesu yapfiriye iki? Mugiye gupfira ubwoko bw'abahutu, Yesu yapfiriye nde? We yapfiraga iki? Mu byo Yesu yababwiye gupfira nicyo kibamo. Uyu Claude nguma no kumuvuga mu izina atankasira, ni umwicanyi. Ntabwo je navuga ngo uyu ngo hari ni umwicanyi, ni umwicanyi wicisha inkoho, wicisha umuhoro, wicisha imbugita. Ubusa abarundi bari buze kumva ibi bintu, cyangwa bamaze kubyumva cyangwa babyumva, niba mu Burundi Red Tabara iri butere, FRN igatera, umututsi azaryama.
niba uyu muntu aturanye n'abatutsi baturanye nawe, abatutsi baziranye nawe, uyu muntu ntiyabashyize kuri lisite si ukubatema? none se ubwo CNDD-FDD niba nta kikoze ubwo imaze iki ku butegetsi? umuntu nk'uyu itamushyize mu ruhame ngo tubone muri sitade bamufite bamubambye kugira ngo ikintu cy'amoko gicike, agisabira imbabazi babimuhanira mukamushyigikira. Hajya ubwo umurundi utahunga n'uwawe, hajya ubwo umurundi wagira icyizere ko neva naraswa nka Habyarimana, neva napfa nka Sipiriye, umurundi bitatera amakenga ninde ari umututsi? none se ninjye ubivuze, ibi nibyo mpimba, si ibyo mwumvise? ubugome buruta ubu n'ubwahe, ububi buruta ubu n'ubu. umuntu mubi mu Burundi uruta uyu ninde? umugome mu Burundi uruta uyu ninde? ba Dorefe bari abagome ariko ntibavuze ibi. Neva ni umugome ariko ibi ntabivuze. bariba igihugu bakataha bagakataha, ibindi biri mu mitima yabo, ibyo tutumvise, ibyo tutabona sava. mugabo uyu wageze ahabona kavuga ati njyewe inzoka yanjye n'umutima wanjye abatutsi bose mbirukanye mu gihugu cyitwa Burundi, mbaciye mu gihugu cyitwa Burundi. hazwi uyu muntu niba muri inshuti, ubwo ntiri inshuti na shitani. hazwi uyu muntu niba mugendana mukorana, ubwo ntukorana n'umugome shitani yatumye mu Burundi kurimbura ubwoko bw'abatutsi. none se uyu muntu uvuga ngo abatutsi bacibwe mu gihugu bakurwe mu gihugu, ataniyehe n'intera hamwe zakoze jenoside mu Rwanda muri 94? ni mu mpe difference. ahubwo se uyu muntu ntiyaba yaraje kwica mu Rwanda? kuko simpamye ko ibi bintu yabyigiye i Burundi gusa, shaka kuba yarabyize mu Rwanda akabyiga ni Burundi. simpamye ko uyu muntu ari umuntu bwe ku giti cye, kandi simpamye ko uyu muntu ari umusazi utora amashashi, kandi simpamye ko uyu muntu ari umuntu uri aho asanzwe yarize, yiga primaire, yiga secondaire, yiga kaminuza, yiga mu byiciro bitandukanye, ariko aminuza mu kwanga ubwoko bw'abatutsi. kubera iki nta n'umututsi ubivugaho? ariko mbaye ahaga ko njya mbona wiyamamura kutavuga kuri uyu muhutu w'umwicaye. aba bantu bose bitangazamakuru mu Burundi kuki ntawe umuvugaho? yarabarogesheje ngo mutamuvuga. CNDD-FDD ivuga ngo igwanya amacakubiri, ngo umututsi n'umuhutu ngo ni umwe. kuki uyu muntu mutamugwaye, ko mutamuvuga? kandi iyi ni televiziyo y'igihugu yabitangaje y'u Burundi. niba abantu nibatitonda mu gice cya kabiri cy'ivuga butumwa, nibatitonda muzaburira ubugingo mu bijyanye n'amoko. Imana yaremye Adamu Imana yaremye Adamu imukuramo Eva ntiyaremye. ariko icyaha cyabyaye Gahini, icyaha cyatumye Gahini avuka na Bera aravuka, icyaha cyatumye uvuka nanjye ndavuka. icyaha gifata umugabane wa Aziya, kiravuga ngo Abamowabu muture hariya, n'Abamoni muture hariya, kiravuga ngo Abisiraheli muture hariya, kiravuga ngo Babuloni ijye hariya. icyaha kigenda gisepara, natwe twamuka kuri Nowa kumuhererezi we, natwe tuza nk'umugabane wa Afurika w'abirabura. icyaha kigenda kibiba, ariko uwihanye ibyaha arababarira. uwihanye ibyaha ntabwo aba akiri umuhutu, ntabwo aba akiri umututsi, kuko birevuga ngo niba umuntu akijijwe ngo ahindutse icyaremwe gishya. kubera icyo umuntu ashobora gukizwa ariko akaguma ari umututsi, umuntu agakizwa akaguma ari umuhutu, umuntu agakizwa akaguma ari umutu. Yesu ni iki? ni umututsi, ni umuhutu, ni umutwa, ni umuzungu, ni umwirabura. ndetse niba Yesu ari umuzungu, ubwo uri gusenga iki? uri kujya ko waba urinjije? Yesu se niba ari umututsi ukaba uri umuhutu, ubwo urarushywa n'icyo, urarwana n'iki? niba se Yesu ari umuhutu ukaba uri umututsi, waba ukijijwe ngo bigufashe? niba se Yesu ari umusangwa butaka, ubwo ukijijwe ujya? niba rero Bibiliya ivuga ngo agakiza karadukijije karatubatura, nibyo kadukijije. tugirira neza umuntu wese
ufite ubugingo, kuko habaho ibifite ubugingo n'ibinyabuzima, hakabaho n'ibyo nyine ibiremwa nyine Imana irema yaremye bifite ubugingo. Ni twebwe ibinyabuzima, ni inyamaswa irema n'ibiti n'amashyamba. Noneho ibyo bintu byose abakristo ndetse n'abarokore mubirengaho mugakizwa nka pararize, umuntu agakizwa igipande kimwe kindi kigasigara hari umupagani. Koko na pararize iraza igafata igice kimwe ngo hano umuntu ni pararize, ariko hano ngo ukuboko kurakora ngo uku ntigukora. Pararize n'agakiza hano bakakubwira ngo izina rimwe ni iripagani, irindi ni irikirisitu. Uri umupagani uri n'umukirisitu. Kuri cyo abantu mudatahura ngo muhambye agakiza mukizwe, wiri kurebera umuntu mu mazuru, wiri kurebera umuntu mu burebure no mu bugufi, wiri kurebera umuntu mu rukiga cyangwa mu runyenduga, wiri kurebera umuntu ngo ni umugamba, ngo bara nabagamba, ngo nabimwaro ngo bakunda ububama, ngo batse umuriro bajunditse amazi, kutaza umurunda mu nzu. Iyo migani yose muzarimburwa nabyo niba mubibamo. Bibiliya ivuga ngo ururimi rwanyu rube yego cyangwa oya, kandi Bibiliya ikavuga ngo umuntu niba akijijwe akizwe mu kuri no mu mwema, apana gukizwa pararize. Ndaburira abantu bijandika mu bintu by'ubututsi n'ubuhutu, ngira inama abantu bayobye bagata umurongo ngo ntiyashingira umuhutu, ngo ntiyashingira umututsi. Bibiliya ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka, umugabo ni umutwe w'urugo. Nge si kireka niba uzabyara Imana ukabyara n'ijuru ukabyara byose, ariko umugore mwiza nujya kurobanura umututsi ugasanga ari umuhutu, nujya kurobanura umuhutu ugasanga ari umututsi. Bivuga ngo ishyaka ry'Imana n'ubugombe bw'Imana buranguruke, ariko abantu mwishyiriyeho utumana, amoko, imigambwe, amashyaka. Kera ho muzi ko habagaho ngo n'imigambwe y'abahutu n'iy'abatutsi. Waje inara Yesu, Mana ishimwe generation yacu ntabwo ushaka kuzana umugambwe w'abatutsi cyangwa abahutu. Iri pare ko abuzukuruza bacu bazasanga n'ibyo by'abatutsi byarashize, ariko mwe nimutaba amaso murarimbuka, mujye mu kuzimu muzize hutu tutsi. Turiyamiriza ngendo mbi. Bantu bicaye mu rusengero bakajyigabura ari abatutsi, bakajyigabura ari abahutu. Urwibutso rw'umubiri wa Kristo. Yesu ngo yageze ku iriba ry'Umusamariya. Samariya bajyaga banena, abayuda banenaga abasamariya ndetse n'abagereki, ariko Yesu aravuga ngo nta muyuda nta musamariya nta n'umugereki. Mwebwe none rero musigaye muri abasamariya, abandi ari abagereki, abandi ari abayuda. Ubwo aba bahutu ndi kumvamo hano nibo bayuda, ngo kuko n'ubwoko bwaremwe n'Imana. Noneho ukumva nanone ahandi naho ngo abatutsi nibwo bwoko, ubwo nibo bayuda, abasigaye n'abasamariya. Yesu kugira ngo abakurire inkoni ku gishyitsi yaramanutse ajya mu bwoko banga, aragenda ngo banwana amazi. Yesu amuha y'ubugingo, undi amuha amazi asanzwe, amubwira ngo ndakubabariye, none mwebwe mwarabigumanye, ntimwasangira, ntimwashyingirana, ntimwahana ibyo kurya, ntimwahana ibyo kunywa. Nabonye n'abanyamurenge bavuga ngo abanyamurenge ngo ntibarongorana n'abanyarwanda, ngo ntibarongorana n'abarundi n'abakongomani, uko ubwoko bwacu burongorana n'ubwoko bwacu, ngo ntitwivanga, ngo tutaba imvi z'urutarutaru, ngo nka Efurayimu. Ibyaha nibyo byakugize imvi z'urutarutaru. Bibiliya ivuga neza itomoye ikavuga ngo nta muyuda nta mugiriki, abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka mu isi yose irabemera. Abaza kukugurira mu ibotike ufite burya ni abatutsi gusa cyangwa abahutu gusa. Abagutora nk'umudepite cyangwa mu nkenguza amateka no mushinga amateka, abagutora ni abatutsi gusa cyangwa abahutu gusa. Wowe perezida uyoboye abahutu gusa cyangwa uyoboye abatutsi gusa? Burya mu ishuri aho wigisha abaguhemba kuri umwarimu ni abahutu gusa cyangwa abatutsi gusa? Burya kwa muganga baza kwivuza buvura, uvura abahutu gusa cyangwa uvura abatutsi gusa? Mureke kwijijisha
murakenerana, muri umwe, murafashanya, noneho mo purisi munakijijwe musenga. Mwemereye Satani, mumuhaye inzira, mumuhaye icyuho, arimo arica, arimo ararimbura. Excuse me. Nagira ngo sabe shimitse ubyihane, sabe Imana imbabazi, kuko ubuzima bwawe bujya hajya ku rugambi iyo muri kugwana mwa basirikare mwe. Uhita uvuga ngo aba n'abatutsi n'abama, aba n'abatutsi n'abaredi, aba n'abatutsi ne FDN Binifardes ni Wazarene, murajonjorana ku rugamba cyangwa mufatana mu nda. Ariko kubera iki Satani abatera mukitera? None uyu amara umwaka yigisha ideology, mukoma amashyi, amara 2 amara 3 mukoma amashyi. Please musigeho kandi niba mukunda ubugingo bwanyu musigeho butarashyika kwa shitani. Mana nta moko igira, Mana nta migambwe igira, Mana nta madini igira, Mana nta bugufi nta burebure igira. Ni Imana ijuru rizajyamo abakijijwe bihanye ibyaha byabo, bakemera Yesu nk'umwami n'umukiza, bakagera ikirenge muke, abo bagahabwa ijuru ry'ubuntu kandi bakarigeramo. Uwe rero wikoreye amoko yamunze umutima n'umubiri, bayi ubu hana bandeba n'abahutu gusa cyane abatutsi gusa. Abumva ijambo ry'Imana ni ubuhe bwoko mbwiriza hano? Jewe mbwiriza abayahudi, abakristo. Nose ndi kubwiriza abayahudi bo muri Isiraheli, ndi kubwiriza abamwakiriye nk'umwami n'umukiza wo gukiza ubugingo bwabo n'imibiri yabo. Hago hano mbwiriza Satani, ntabwo ndi kurondera abapasiteri. Intamiraje ngo uri umuhutu usubirayo, intamiraje ngo uri umututsi usubirayo. Umuntu aje mu buzima bwawe arashaka data, arashaka umwami, uri kumusubiza inyuma. Excuse me, navuze menshi, sabye ikigongwe kuko biri busitaze, ariko kubandi tubyumva kimwe, tube abakristo batari mwamoko, tube ibihugu bitari mu moko. Ndagushimiye data wa twese uri mu ijuru waremye Adamu, dushaka kuba Adamu, kandi waduhaye umugisha wo gusoma no gutahuzwa na mwe muyera ijambo ryawe. Utwigisha udutahuze ko ariho nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta bwoko ugira, nta moko ugira, nta muyuda, nta mugiriki, nta musamariya. None turasabye ijambo ryawe rigwire muri twe, rimere muri twe, kandi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ubugombe bwawe n'ishyaka ryawe riranguruke none n'iteka ryose. Amen. Ndagushimiye kandi ndagukunda, wahisemo neza imbabazi kizi gatatu. Turakomye ishashwa turebe indongozi icyo ziza gukora.